Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira nka KTV 250, mbibutsa kubanza gukora subscribe ndetse no kukazogira like, share ndetse na comment. Muri aka kanya ngiye kubagezaho rumwe mu rutonde rw'abasitari nyarwandakazi b'Abanyarwanda bazwi b'abasore ariko bakaba bataragira gahunda yo gukora ubukwe. Uru rutonde ntibivuze ko ari ihame, hashobora kuba hari uwo twibagiwe tutamenye ukaba wamutwandikira muri comment. Ntabwo ibintu tugiye gushyira aha ntawe tugamije kwibasira cyangwa se kugira nuko ari ukugira abakunzi babo babimenye gusa. Twihuse cyane ku mwanya wa 10 turasanga umusore bita Israel Mbonyi, umusore wavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 1992. Birumvikana ko kuri ubu afite imyaka 31 y'amavuko. Icyo nakubwira kuri uyu musore, niwe muntu wenyine wujuje bike arena kabisa, arayifunika neza cyane no hejuru, abafana bashwanyaguritse. Niwe dusanga ku mwanya wa 10, katuze tujya ku mwanya wa 9. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Susko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers. Mu gihe Dukomeza n'undi musore w'umunyarwanda ariko utararongora, akaba akuze, bamwita Uwizeye Mark cyangwa se Rocky Kimomo, Kirabiranya n'andi mazina menshi agenda yiyita. Yavutse ku itariki 29 z'ukwezi kwa munani 1991 ndetse na 91. Yavukiye ku Muhima ariko akurira mu murenge wa Gasyata. Ni umusobanuzi mwiza w'amafilime, afite Rock Entertainment n'ibindi bigiye bitandukanye. Dukomeza n'undi musore w'umunyarwanda, ni umuririmbyi mwiza, ni umuhanzi, bamwita Ruhumuriza James, niryo zina yiswe n'ababyeyi ariko izina ry'ubuhanzi ni King James. Yavutse mu mwaka w'1990 ndetse 90. Yavuzwe mu rukundo na Princess Priscilla, nawe ni umwe mu banyarwanda batarakora ubukwe cyangwa se ngo bagaragaze abakunzi babo, bivuze ko akiri ingaragu. Ni umuhanzi, afite inganda, akora amabizinesi agiye atandukanye, ararenze muri make. Kora subscribe dukomeze mbagezaho n'abandi banyarwanda. Benimana Ramadan cyangwa se Bamenya kuko niryo zina yamenyekanyeho. Ni umusore nawe w'icyamamare uzwi cyane muri sinema nyarwanda, ni umugwizatungo muri make. Mbere y'uko ajya mu byo gukina filime yabanje gukora kuri za Flash, yakinnye ahantu henshi, muramuzi. Nawe ni umwe mu banyarwanda batarakora ubukwe kandi bakuze. Mani Marite nawe w'umuhanzi, yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 1988. Birumvikana ko imyaka 35 ayujuje, ndetse mu mwaka utaha birumvikana zari muri 36. Ni umuhanzi uririmba indirimbo zijyanye n'umuco mu kumenyekanisha igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nawe tumusanga muri uru rutonde rw'ingaragu. Kitoko cyangwa Bibarwa Patrick, nawe ni umunyarwanda ufite imyaka 38 kuko yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 1985. Yavuzwe mu rukundo, ni umwe mu bakobwa w'umuntu ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, muramuzi. Yize i London, asorezayo kaminuza mu mwaka ushize. Ni umuhanzi nyarwanda nawe wabiciye bigacika mu myaka ya kera, akaba akiri ingaragu, nta mugore afite. Axel Rugangura Gariso Bombo Shokora nk'uko yitazira, yavutse mu mwaka w'1988 ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Yavukiye i Bujumbura, yasoje kaminuza mu mwaka wa 2012.
yakoze stage ku maradiyo atandukanye, yakoze kuri Flash, ubu akora kuri RBA nk'umuzi mu kogeza ibitego n'uruharwa kabuhariwe muramuzi kundusha. Nawe ni umwe mu banyarwanda bakuze kandi batari bashaka abagore. Niyitegeka Gratien mwamenye nka Seburikoko, Sekaganda, Papa Sava, ari naryo rizwi n'abantu benshi kuri ubu ngubu. Nawe ni umugabo benshi bakunze gutazira ngo ni padiri kuko afite imyaka 45. Yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 1978. Ni umugabo ukuze kuko arakuze byandi bya nyabyo, nta mukobwa bizwi bakundana ntaki, ariko nyine aracyari ingaragu. Nawe ni umwe mu banyarwanda dusanga kuri uru rutonde uza ndetse no mu b'imbere. Kora subscribe nze tugiye kuwa mbere. Ku mwanya wa mbere bamwita Irunga Lonje, niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Yavukiye i Lumumbashi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavutse mu 1972, bivuze ko afite imyaka 51 akiri ingaragu. Ni umwe mu bavuga ati gushaka umugore ni byiza ariko no kutamushaka bikaba byiza kurushaho. Ni umugabo wamenyekanye mu gukina filime z'uruhererekane, harimo nka Bamenya series yamuzamuye cyane, ndetse n'ubu akaba akina muri filime ikunzwe bita My Heart y'umugabo Kiramani. Uyu mugabo ni umu actress mwiza cyane, dore ko hari amazina menshi yagiye akina yitwa, harimo nka Pastor Fake, Adolphe wo muri My Heart, Tuku Hote muri Bamenya, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kora subscribe kuri channel ubundi utubwire muri comment ikindi wifuza ko twazagukoreraho. Turi hano ku bwanyu tubagezaho ibyo mwifuza. Ciao ciao, Noheri.